Бағал жамауат, мұсылман адамны иманына базман салған, иманыны терелігін, ауырлығын көгісткен шартладан біріні үсіннен бір қауым зат ескертірге сүйім. Аллах субханаху тааля ол ибадат бұла, ақшыла бұла, ақшылық даражаға жете алмай тұрғалланы дейік. Аллах субханаху тааляны рахматына кең эшігінен атларға унамай тұрған бұсырмалланы орталарын айырады. Үмметімізде, тарихымызде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның заманынан башлап, ол har заманда да бұсырмалланы күчлеріне, қаруларына, шағатларынан бірі болып тұрғанды. Ол болса үммет бар еді, ол болмаған заманда үмметті жоқны орнындайды. Muhammed Peygamber Allah'ın salamı anga bolsun kesin hadisinde aytadı: "İnnekum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tadammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum an la taghlibu ala salati qabla tulu'ish shamsi wa qabla 'urubiha faf'alu thumma qara'a wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'ish shamsi wa qabla 'urub." Muhammed Peygamber Allah'ın salamı anga bolsun aytadı: "Siz kıyamet günde Allah subhanahu taala'nı tolu ayını körgelleyine körüksüz deydi. Anı körüvde bir türlü şeklik tıyğıç bolluk tüyült deydi. Kolunuzdan kelse deydi. O Allah subhanahu taala'nı körürge sebep eterge kesigizge kolunuzdan kelsegiz horlatmağız, kutultmağız, күн батарыны алында намазға бұла, күн шығарыны алында намазға дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, sonra оқыды дейді Аллах субханаху тааляны аятын, Аллаху тааляға тасбих етігіз, аңа мақтау салығыз, күн шығарыны алында бұла, күн батарыны алында дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах субханаху тааляны қиямат күнде толу ай көргелейіне көріксіз дейді. Kimle körüktülü? Har kim de körük değil de Allah subhanahu teala kerti de bu surmallağa, çıntı müminlege kögüstürüktü kesini arı sıfatın. Alay anı körür üçün, ol darajaga kötürülür üçün Allah subhanahu teala'nı ol darajasına kötürür üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem horlatmağız deydi. Gün çıgarını alında namazga bula, gün batarını alında namazga, erten namaz bula, ekindi namazını zamanından kutultmağalayına cemavatda etüğünü üsünden aytadım. Muhammed Peygamber Allah'ın salamı anga bolsun kesin hadisinde aytad: "Başşiril maşşaina fi zulami ilal masacidi bi nuri tammin yevmel kıyama." Karangıda deydi, ertellikni karangısında mecgitlege bargallanı sen kuandır kıyamet günde tolu nürleri bile deydi. Allah subhanahu teala kıyamet günde har kimni de kesini ibadatına göre nürlendirgen zamanda Allah subhanahu teala başkaladan ençi etip ol erten namazga bargallanı nürlerin tolu eter deydi. Allah subhanahu teala başka ayatında aytadı: "Munafiqle de münafik teşurula da aytırla deydi kıyamet günde bizge nürügüzden ülüş bersiyiz de." Allah subhanahu teala ol sıyga darajaga götüredi. Karangıda ertellikni karangısında erten namazga mecgitke jürgellege. Peygamber Allah'ın salamı anga bolsun aytad: "Men salla salata subhi fa huwa fi zimmatillah fala yatlubukum Allahu min zimmatihi bi şey'in fa innahu man yatlubuhu min zimmatihi bi şey'in yudrikuhu thumma yakubbuhu ala vecihi fi'n nari cehennem." Peygamber Allah'ın salamı anga bolsun aytad: "Kim erten namazını cemaat bula mecgitte etse deydi. Ol Allah subhanahu teala'nı saklağundat deydi. Allah subhanahu teala anı saklaydı deydi. Balaktan da, hatadan da, adamdan da, şeytandan da, jinnen de Allah subhanahu teala anı saklaydı deydi. Allah-u Teala'nın saklağunda turgan kesini tüs kuluna zaran jettiremedip kim küreşse de deydi. Allah subhanahu teala anı tutar deydi, anı alır deydi. Ana kesini azabını çektirir,
beti bile sürküp cehennem otuna atar deydi. Жаңыз да Аллах Субханаху Тaalаны құллық етем разылығына жетерге деп erten намазға қараңғыда келгенini үсінен айтады. Аллах Субханаху Таала сақылап тұрама дейді. Қорулаған етеме дейді харпалақтан да, хатадан да. Ол саңа заран жеттіреме деген, ол сені дұшманың түйіл. Ол Аллах Субханаху Тааланы дұшманыды. Аллаху Таала азабымы чектірір ме? Беті біле сүркеп жаханем отына атар ма дейді. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kesin hadisinde aytadı: Barakallahu li ummati fi bukuriha. O men Allah'ım sen bereket vermeni ümmetimmi ertelliğine deydi. Ertellik ol bereket zamanda. Allah Subhanahu Teala ibadet etkenden sonra da rızkını üleşip başlayan zamanı. Ol kezuge meni ümmetime bereket et deydi. O Allah'ın keleçisi ümmetini kaysı kıyırı ol zamanda uyanıp durab olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga erten namazını taŋatxın çığa deri juqlağanını üsünden sordula deydi. Жарық болғын çığa deri taŋatxın çığa deri juqlağan adamın üsünden sordula deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anı kulağına bir rivayatında ve eki kulağına da şeytan jumuşun etken deydi. Ol namazga turmağallayına juqlap kalganını şeytan kulağına jumuşun etken deydi. Abdullah ibn Umar aytat, bizden biri biz deydi. Erten namazga kelmegelley, jamavat namazga kelmegelleyine kalsıyt deydi. Anı sünnen aman sağış etip başlayık deydi. Aman akıl keliyik deydi anı sünnen. Nek degende munafiqligi açık bolgan bolmasa kelmey kişi kalmayık deydi. Belgili açık münafik bolmasa erten namazga kelmegelley kişi kalmayık deydi. Birevlenni deydi eki janından ekevlen sürkep kelip tizginge satırga alay süyüyle deydi. Küçük karuğu bolmay, kesi atlay almağallay. Eki janından ekevlen boluşup keltirip satırga süyüyle deydi. İbrahim An-Nakha'i aytadı. İza ra'ayta raculan yetahavvanu fi takbiratil ihram fa'sil yedeyhi minhu. İbrahim aytadı. Jamavat namazını birinci takbirine ullu köllü bolgan adamını görsen deydi. Kollarını andan ju deydi. Birinci takbirge ullu köllü bolgan, ol birinci takbirge jetmegen, ikincisine jetkendi, namazga kelgendi, ala yol alından kelmegelley anga ullu köllü bolgan adamını görsen, kollarını andan ju deydi. Bağal jamavat kaysı biri biz kallık biz koldan juulmağallayına İbrahim'nin sözü bile karalsa. Hasan el-Basri aytat, Hasan el-Basri'ge sorallah. Keçe turup tahacüt eterge süyüm deydi. Alay et almayma. Nek bolur alay ne terge kerekme dep sordula deydi. Tahacüt etkenini sünnen sorallah. Biz tahacütünü sünnen kapar aytmayız. Biz erten namazı sünnen aytabız. Hasan el-Basri aytat, günahlarınız baylağan da andan turmaysı dep aytты deydi. Günahlarınız baylağandı. Günahla asırı köp etkenden Allah Subhanahu Teala on taptırmaydı, keçe turup namaz etip istiğfar etip anı keçkilliğine jeterge Allah Subhanahu Teala on vermeydi deydi. Tiyişli tüyülse deydi sen ol darajağa. Allah Subhanahu Teala'ga kollarını kötürüp o men Allah'ım keçmeni derge ol kesi de köknü birincisine kötüşüp kim süyedi men günahlarımı keçerim dep sorgan zamanda anna istiğfar eterge tiyişli tüyülse deydi. Günahların baylağan deydi. Ola tahacütünü sünnendi. Bize erten namazını sünnen aytabız. Omar radiyallahu anhu
Халиф болған кезінде жамауат намазда, эртен намазда біреулерді көрмей қояды. Сора bu қайдат деп сорады. Сағыш етем сол затын үсіннен. İmam жамауаттан біреулерді келмегенін көріп, не келмеген деп сорып тінтіп башлайды. Біз шөнді қалай сору сорға келек біз? Кем келеді? Эртен намазға кем келеді дегенде бармақларын бұла санап шығарықса. Қалғалла қайдалла. Омар радиаллаху анху аны кім болғанын да білді дейді. Сора базарда бара тұрғалайына анасына түбеді дейді ол жашыны. Жашың эртен намазға нек келмеген деп сорды дейді. Не айтқанды жауапқа білеміз? Кече тұрып тахаджуд ете кеткенді де эртен намазыны уақытысында жұқысы хорлап, жұқлап қалған дейді. Тахаджудқа тұрып, асыры көп намаз етіп егенді, эртен намазда жұқлап егенді. Омар радиаллаху анху айтады, Аллах бұла қарғана ма дейді. Эртен намазға келіп, жамауат бұла намаз еткен ақшыды дейді. Кече зұнын тахаджудта сүйелгеннен есе дейді. Дахо сор Алла есе деп қоймаған дейді. Кече зұны тахаджудта сүйелгеннен есе эртен намазға келгені ақшы еді. Деп айтты дейді. Шөнді біздің эртен намазға келмегенлері біз тахаджудта асыры көп сүйелгеннен жұқыларым хорлап қойғанды. Оғысы эрті құрылғам қарап қалған елі кече ортасына дер. Ола бек ақшысы. Аңға қараған еселі бір зат таларға болырла. Алай керексіз күнолаға қарап, керексіз сайтлаға қарап, аланы да харамларына қарап, замаларын аны бұла өттіріп, намазға жүрмейсе ва. Аллах субханаху тааляны алында ол Аллаху тааля мағана берген, сый берген намазыны етмегеніміз үшін қиямат күнде біз аны үстінен сорылдық біз бек бірінші. Намаз толы болса қалғаны да тамам болур дейді. Намаз тап болмаса қалғаны да тапсыз болур дейді. Эртен намаз тап болмаса башқала тап қалай болдық тұла. Эртен намазыбыз толмаса, жамауатта етілінмесе, жамауатта етмегеллейіне, ол келмегелле, азамла бірге уянып заманында ете болырла мы? Ол да ұлы соруды. Табирлені әлімлерінен бірі Таус әртелікте әртен намазыны уақытысы кірген чигедері кесіні шүйоқына теңіне барады. Ешкілені қағады. Ешкілені ачат нөгері, сейір етет. Бұл заманда адамны үйіне барам деп сорады. Алқыншы әртен намазына заны болмағанды. Бұл заманда адамны үйіне барам дейді. Таус айтады, бұсырман адам болып, бұл заманда адам жұқлаймыд деп айтты дейді. Бұсырман болып, бұл заманда адам жұқлаймыд деп айтты дейді. Түшіні уақытысында ма барама, екіндіден барама, бұл замандан барама, не башқалығы бар дейді. Бұл заманда адам жұқлаймыд да дейді. Алқыншы азам болмаған дейді. Бағал жамауат, Аллах субханаху тааля хар үмметке де кесіні күчін қаруын көгісткен бір белгіле бергенді, бір сыфатла бергенді. Біздің де ол сыфатларымыздан бірі ол эртен намазыбызды. Эртен намазыбыз қалай есе де дініміз де аңға көреді. Шөндігі жаш төлі көп сөйлешеді дінні түзлігіні үсіннен, ақиданны түзлігіні үсіннен, таухидны үсіннен, Аллах субханаху тааляны танымақлықны үсіннен. Аны үсіннен көплеблі хабар айталықла, көплені де жүклеген де талықтыла. Алай, Аллах субханаху тааляны танымақлық ол сөзіні ариун түзін айтудамыды, оғысы Аллах субханаху тааляға бой салудамыды. Эртен намазға келмегенне, ақидасы да, таухиды да түз болырға болдық мұны. Анда ұлы шеклік барды. Аны үшін
Бек бірінші кесі-кесібізден башлап, эм төгөрегімізді, нөгөрлерімізді, шоқларымызды Аллах Субханаху Тааляны разылына элткен ол ақшы жолға түзетірчі. Насихат етерге борчыларымыздан бірі де эртен намазыбыз олды біздің дініміз. Эртен намаз болмаған жерде дінді аңа көреді. Аллах Субханаху Тааля түзлікке түзетсін. Осағалар Мұхаммад ва алейхи ва салям.